Nahor sela urang bastia rong along nampe ingnar kicitang kelongpon. Lasan si lakhain koi rapon nilip konstituensi ke parlo nahor sela urang bastia rong along nampe ingnar kicitang kelongpon. Kedamtang pai ni pai thong kebra isi adap por phai phom alom nampi ingnar kicitang kelongpon. Hada kedo rong arara tum tong sikot pen adung het kedo ingnam rai kom sakhia tum aphan birta palisi ingnam rai kom sakhia tum adimaklong an pali dunsi ang tonasai chipari deng ponlo pusi niljum public tv kar biang long apherang ke tharson teron pen birta nang pali labangso ingnam ingnar kopi ko son pensi labangso ingnar kithi lot mapu hondesi veterinary doctor tum aphan postmortem ji aphan hodai ponlo postmortem ang thek kelong pona tengki labangso ingnar kithi lot lake sining ame kero pensi kithi pusi ang thek paklang ponlo lapen labangso kithi lot ingnar pregnancy pusi report along paklang ponlo tangte ang tonalam thek kelong pon je phan ingnam rai kom sai khia tum kaning je pon alam the penle arju pon sina nilip chokhela pen nili tuma pherang ke tharson tero nakelo birta public tv karbiang long silang thak sot nanti sa patumi atap kan khalapor nanti na itu konsultansi kitiba dak nahor sola urang bosti ladang nili bit office andar lo nil to matumi adap 7 baji lo dak gangpura sinang kol iglo je ina thilo son ko son pen lo ni pulo na stop pado we 7:30 baji ni 8 baji lom dam lo adim thek dam long lo angke ingnar bangge chitang si thek yang long lo son pen ni pu phi FIR pilo angke hala veterinary doctor to man ta inform lo la tum di fupen nang le der selo 11 ne 12 lom si nang le baji rong si nang le rong lo parke tum to be ju machi postmortem report bang nang takang lo ha je dak tok tenge sining amme ke rupen hala eke dinang bong sining ajulo te ekdom tomonarwi sining belak bopik mat kidi la support Eltum Golgat Forest undang cerap dun lo Golgat District Forest unta athai bijuli reserve ke 100 meter baks dulu spot pen ini ke la suang na nang pila ini ke pregnant pusi pusa ini la pulang ke la si pusong na hok ahok lo athai kado beda media jogjak dolo rong si tumtanang cerap dun lo ada fit postmortem kuri teklong la asu kidolo asu ta thik lot lo he ante la postmortem report lo ke lightning apot pusi lightning strike sining amme kero ante ko ethi alam dusula Allah ni siapa kung tido arong aso tum pen bertana ke piase importante ale tum ada mane duty chicken plate pusi ale tum han akor ki pido sina bangso putha nang tum ko ana pido betul ni labang ke duty claim ainar dungki bang si adap kang thang baji si tu baji pliada ke lan ke nil ta tong hello tuwing dak pen nil office pen da hello wing ke dun po hi dun no ta hi dam rong duty po ke methang department vehicles ta we ke methang personal gari pen ta inda he mo to wat hang nupi masih aport neng le dun tong tek tek ditilo tante ala jitu laso kisum ki provide mata hemari kana hoba tum pan pelena tum department na hin pena kerap doma alema akirap mane compensation pu dodo lang tum hem hing nulu po foto ni tum endam dam le he angkalang tum than po documents jaman po dak nil office dak pen forward po range office range pen di division office nanti ada apa tu so malam tu lah ada apa berita kalau mati betul orang tum nare tum ban duty mate patrolling je bang so na helong pilang pula bang so putak wan ho alang tum
inar hormu bang idun damlo te khobor long leli hitum dam de sido do ten hitum ta la inar kholok duty ke kalida hitum la tu thengpi kang hutum ta dak lom do pi la tum mantong tekel poma ke inar utela tum jong si khobor long pate phone nang khobor nang call nang contact fit phede ti pon hitum ta porteng ho dap kang khang si khobor long rong ti lo Acha sandala jitu la sola na piang na khalang no a he ma mukha tumhan hala da ga da tum teng pen pulote thang competition ta long la lang on ta ko si lang tum nang berta na bisin ben alang na ho alang itu kisumane documents kiba chok identity sorkari gombra pen pinel lo chiban tha pa vedaji ba account number vedaji ol hai chi bonai lang pa portli binditi bong bonge injomda incomplete documents kin jomda pothai no dakati lo nang reject to that ti okay okay